kalama kali jing hom ma jing hom lape menon Narendra Modi Amit government so Prime Minister President of India alang Tuhan kai kami lampali alang ini ke ilmu Karnataka Sekolah CM Dr. Pranab Mukherjee alang ini nepik kas kamu kemana Delhi Monsing Teron Srimati Kadon Rohanpi Junaki Roharpi Sonati Teronpi Rupali Rohipi Kabir Rohanpi Mustami Teranpi Joy Singh Kro Junaki Bhanjopi Bhugong Kro Sanjit Inti Robin Bhanjo Rajiv Teron Habe Tum tahai nama और बिहार tahai nama भारत माता की भारत माता की और बम खुलुमबाय जुथाय सेवा dan yang nomor Mas Konsil ASEAN Dr. Turirab Rohansa Lapen Eli Tumlong Lana Cetongdun Haragat LA IMLA Dolphin Rohansa Kenai Lapen ke local MSc Law EM kan yang nomor Mas Konsil Langhin Koloni Lapen Singhason Dake Kitamatin Lapen ke Nidi Singhason Peta IMSc Law Nona pakai BJP pe dari Pak MP cepatnya itu naik pulau dari non MP kandidat lo ladang itu cetera konsensi versi MP taman ko nasi kecil orang korte na pening tiara tu ini tu kado kita cini lo politik ano ke employer si kipludu pulau dari ingkan si bali employer si kipludu na pulau dari ingkan ko lasi ladang Raipong ME School Apuling Station Signal Camp Apuling Station lapin ladang Port Road Apuling Station lo lasi ladang ada tunta nanti tunta kacing thura mulong dong si kekam si jor di pulau tempe BJP along si nanti tuntu nih ate no nanti tunlamoy kan biang lo Autonomous Council ini tu ba CM sar Dr. Turirab Rohansa ke Japon a council si non ningkan ke thong ke cari dila lape ke dispura long sedame ini tu as Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma ke cari pon labangso BJP सरकार से dispur long terdi lape Delhi long ta आपकी बार 400 पर फिर एक बार मोदी सरकार लापेर हो लदाता बीजेपी सरकार से दिल्ली दिल्ली लगता लापेर नॉन कोका तोवा किजु नालांग पेन चेंगलो लापेर के मिन नाय abang ke बीजेपी सरकार के कितु केला awar साइकेलों दुंदे adong ada batung pan jasa mepet kan turun dia pan adaptif aparti ke BJP ada nanti juga do kita teklong lo soal lo kan mon nai aparti ke BJP ada lape Narendra Modi ada soal lo kan asina tuhan ini curolo jena tuhan non kerang ji ni bhai non piniben ke ni privet lo ini pengen ditolong, ini tidak loh. Ini korupsi kan nih. Nah itu, lah sojek lo ada perang, lahai, asa yang dengan berdiri tipu, asa yang dengan picun dia pan, pakai long dia pan, lahai itu war benceng lo, community hall benceng lo, field development benceng lo, tapi asi ben, olahai skim ke long dia war saya pan, itu. Ada perang tur epen hancing mur depen, nah itu, ada seseorang dampet, arve dokar hai, arve barikapon, arve tetutahai, arve kapsi lun sudah itu, lahai sayang kapicun jiapan, nah itu motor ke so, nah itu bidang arjan ke,
Omor Singh disoke pidang harjan ke nomor 1 lang sido prang si sido wala prang si lang na tum ada berdam pen ong dum go pai popo ning tesi puthot jai pangara tum phan ninga klong pen chorosi mo election hai det pen aphi Bapu Rajiv Kiron Dupendra pen MLA kahai local MC lahai tum pen bang pen MPC bang palang ita senar kemben cenglok lada gutto gawe lada Dapat kombe orang penceng lo kuteng ton police station kidoan ajo bang kita kartel night lun kana malim bina mi bisa lun bola sodike miliki lun jike ala sodike non bang ke ala sod bang ke lun jike hai beji Omor Singh kiso coba ini saya ngemil, saya bukan lihat mati dia. Alun banget kelas, alun lagi. Iwegi inghun ki lane payat wan wegi nang balon jirjaraja Nanggonon salah raja ko Humri nang kone yeko Cesong nang jiwo lenga poro Kantum nang jinang letang gono Mande tahai epran kanting siri Mande tahai epran kanting siri Ke manggali nitum Ana polling station name je BJP ban ka pehai lapji hoje langko ne ta kisi kedang lo lapin par rabai ini baini PSLC bilak PSLC tum name non pintu BJP long abun ko lapin am se mosin di soban vote ka pe om dia khai om di pansi alam ni pada cara sidar pintu midar election juga te bang jadi negara tu bani lipan Kapre-kapre sayang deh, klaim nanti apa nih lepas nanti hidup, lah ya sayang nanti klaim nanti apa sih? Aji ya ada jugdan puri boy itu India, so itu polling station or purial black ya lah ini. Dia ko ya Congress or regional party ya jugdan puri boy independent party, Indian party itu kita jugdan puri boy. Ini ধৰণৰ প্রত্যেক জায়গাটো বেলেগ বেলেগৰ ঠাইত পৰা আহি এই ভাৰতীয় জনতা আজি যোগদান কৰিছে বক্তিয়াত এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোগদান কৰিছে যে তৃতীয়বাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত সিদ্ধান্ত ল'লে বিপুল ভোটত